дастрӯймол, рӯймолча, рӯймоли хурди дастмол, матои чоркунҷаи гуногун ҳаҷмест, ки дар гузашта мардуми мо онро зиёд истифода мекарданд. рӯймолчаҳо аз рӯйи ороиш ва мато аз ҳам фарқ доштанд. дар гузашта рӯймолча аз рӯйи ҳаҷм низ хусусияти хос, яъне барои кӣ омода шуданаш ҷудо мешуд. албатта истифодаи ин гуна рӯймолчаҳо аз рӯйи нақлу суҳбатҳо на барои пок кардани дасту рӯй, балки ҳамчун василаи зебогӣ, ороиш ва дигар хусусиятҳо истифода карда мешуд. дастрӯймолча бо номи дастмолча ҳам мегӯянд ё дастмол мегӯянд. ин яке аз ҷузъҳои либосҳои миллии тоҷикон ба шумор меравад. ҳам хоси бонувон буд, духтарҳо буд, ҳам хоси мардон. яъне ҳам мардон онро гирифта мегаштанд, ҳам занҳо ва духтарон. дастмолча аз пораи матои тақрибан 20 ба 20, яъне тақрибан 20 сантиметри квадратӣ иборат аст, ки гирд ба гирди он турдӯзӣ карда мешавад, ба он силсилаҳо ё пулакчаҳо духта мешавад, муҳро бо муҳро ороиш дода мешавад. рӯймолча ё дастрӯймол яке аз унсурҳои фарҳанги қадимаи мардуми тоҷик ба шумор меравад, ки ҳанӯз аз давраи қадим ҳамчун ашё ё афзоре, ки дар қатори дигар сару либос мардум истифода мебурданд, мавқеи махсус дорад. хуб бояд бигӯем, ки дар фарҳанги мардуми тоҷик ба ғайр аз оне, ки ӯро ҳамчун як ашё, ҳамчун як ҷузъи либосворӣ бо худ нигоҳ медоранд, инчунин рӯймолча ё дастрӯймол ба маъноҳои гуногун истифода мешавад, ки асоси он рамз аст. яъне дар фарҳанги мардуми тоҷик, дар фолклори мардуми тоҷик бисёр рубоиятҳо, бисёр нависаҷотҳо, бисёр ҳикояҳоро мо медонем, ки ба хусус рамзӣ будани дастрӯймол дар он ҷо ишора шудааст. рӯймолчаро мардуми мо ҳамчун рамзи муҳаббат, ишқ, вафодорӣ, шарму ҳаё аз гузаштаи дур истифода мекарданд. ҳатто ба ишораи мардумшиносон ва асотиру ривоятҳо тоҷикони бухоро рӯймолчаро чун рамзи муҳаббату самимият истифода мебурданд. тоҷикони бухоро ана бачаҳо вақте ки ба иди ҷашни лола мерафтанд, духтарҳо дар ҳамин гуна рӯмолчаҳои мисол хурд гулдӯзӣ карда шудагӣ кӯшиш мекунанд, ки гулдӯзӣ кунанду хай ҳозир солҳои охирон дар атлас мекунанд. гуфтам, ки атласу адраса истифода мебаранд ё шоҳи якранга истифода мебаранд. гулдӯзӣ ҳам мекарданд ҳамин рӯмолча. баъд духтарҳо ҳамин савғотӣ мебастанду вақте ки ҳам бачаҳо мегузаштанд дар иди лола, ҷашни лола, ҳамун савғотӣ ҳам бачае ки дӯст медоштанд, ҳавайда савғотӣ ҳам мепартофтанд печондагӣ дар ҳамин гуна рӯмолчаҳо. баъд аз ҳамин бача гирифта мефаҳмед, ки ба кӣ ин тааллуқ дорад ба ҳамин рӯмолча. ин дар шаҳри бухоро ҳам буд, аз замони қадим буд ин чиз. байни ҷавонон рӯймолча аслан рамзи ишқу меҳру муҳаббат буд. масалан дар даврони қадим вақте ки писар ба духтар дил медод, ҳатман ба ӯ гул ё себ тӯҳфа мекард ва дар навбати худ бояд духтар ҳам дар ҷавоби ишқ ба он чизе бигӯяд. яъне муносибат, вохӯрии ҷавонон ошкоро набуд, восита мешуд, нафаре ё касе метавонист, ки онҳоро бо ҳам наздик карда бошад. рӯймолчаро шахси махсус ё ҳунарманде барои нафари тариқи фармоиш омода намекард, балки рӯймолчаро ҳамон нафар, хусусан ҷавондухтаре медӯхт, ки дилбанди ҷавонписаре шудааст ва мехоҳад ба ӯ муҳаббаташро баён созад, ё ҳангоме ки ҷавондухтар ба шавҳар мебарояд, барои домоди оянда рӯймолча омода мекард. тавре ки мо медонем, дар замонҳои хеле қадим, албатта ин 100 сол 200 сол қабл, вақте ки ҷавондухтарон ба ҷавонписарон ошиқ мешуданд ё чӣ тавре ки мегӯянд онҳоро интихоб мекарданд, ба онҳо меҳр мебастанд, ба номи онҳо дастмолча медӯхтанд. дастмолча медӯхтанд, гулдӯзӣ мекарданд, турдӯзӣ мекарданд, ороиш медоданд ва тавассути яке аз наздикони он писар ё ҷавон ба ӯ мефиристоданд.
ва ҷавон вақте ки ин румолчаро мегирифт аз муҳаббати ҳамон духтаре ки румолчаро духтааст огоҳ мешуд. агар ҷавон онро қабул кунад, пас меҳру муҳаббати он духтарро қабул кардааст, яъне онҳо ба ҳам аллакай гӯё дил доданд, онҳо метавонистанд дар оянда мулоқот анҷом диҳанд ва ё ин ки ҳамхона шаванд, оиладор шаванд. яъне ин анъана як нав ишоракунандаи пайванди ҷавонон ва бунёди оила мебошад. ва ҳамин тариқ аз ҷониби ҷавонон ҳам як анъанаи дигаре буд. вақте ки ҷавонписар ба ҷавондухтар дил диҳад, ошиқ шавад, як адад ё як дона себ роӣ мекард. ин себро ба дасти ягон наздикон, духтарон, хештаборҳо, кӯдакон мефиристод. ҳатто ин ҳолат ҳам будааст ки вақте ки духтарон ба назди ҷӯи об ба обгирӣ меомаданд, аз боло он себро он ҷавон ба об мепартофт, ки себ ба назди духтар мерафту ӯ мегирифт. духтар агар себро қабул кунад, пас муҳаббати ҷавонро қабул кардааст. агар қабул накунад, баргардонад, ҳатто баъзан мешуд ки пора карда бармегардонед ё бо чӯбу сӯзану чизе онро меху онро сӯзан мезаду бармегардонд. ин аллакай рамзи қабул нашудани муҳаббати он ҷавон будааст. ва ин анъана ҳам фиристодани себ ва ҳам фиристодани румолчаҳо дар рубоиёти халқӣ, дар дубайтиҳо, дар байтҳо инъикос ёфтааст. ҳар як нафар бо истифодаи завқу салиқа ва меҳру муҳаббати хеш рӯймолчаро барои дӯстдору хушдори худ омода мекард. рӯймолчаҳоро аз матои якранг, матои адрасу атлас, шоӣ, беқасаб ва ё гулдузи духта давродаври он шерозаи зебое мебофтанд, ки шерозаҳо ҳатман бо муҳра, тугма ва ҳатто тангаҳо ороиш дода мешуд. дастрӯймолчаҳоро бештар аз матоҳои гуногуни ранга ё ин ки ҷилодор омода месохтанд ва дар гирду атрофи он бо ҳамон курчокак ё ин ки чангак турбофӣ мекарданд ва дар бештари мавридҳо дар аму қисмати шерозае ки онҳо турро мебофтанд боз аз муҳраҳо ё ин ки ҳамун зарҳалинҳои ранга ором медоданд. румолчаро мисол ягон матои хеле зебо бисёртар атлас бошад, ин мато бисёртар атлас мебуд ё якранг шоӣ якранг мебуд ба монанди янами румолча. баъд гирду атрофшро майда мебофтанд ва бо ришта мебофтанд, риштаи ҳарранга ва дар ин шилшилаву бисёр шилшилаву мурраву гирду атрофаш мурра мекарданд. румолча инҷа шумо як румолчаи андозаш хеле калонтарро мебинед. асосан румолча аз ҳамин ду маротиба хурдтар мешуд. кӯшиш мекарданд домода хурдтар кунанд. тарзи истифодаи рӯймолча гуногун буд. дар гузаштаи начандондур ин гуна рӯймолчаҳоро зиёдтар ҳангоми маросими хонадоршавӣ дар баробари ҷиҳози арӯс омода мекарданд ва домод вақте барои бурдани арӯс меомад, рӯи худро бо рӯймолча мепӯшонид ва тавре гуфтем рӯймолчаи домод аз дигарон фарқкунанда буд. то солҳои 70-уми асри 20 дастрӯймолчаҳоро арӯсон барои домодон ҳамчун ҳадя мекарданд ё ин ки гулдӯзӣ мекарданд. дар қисмати ҷанубии тоҷикистон дастрӯймолчаҳоро бештар арӯсон барои домодон гулдӯзӣ мекарданд ва дар рӯи он нақши қушқорак, туморча ё ин ки дарахт ва дигар гулҳо гулдӯзӣ мешуд. домод дар дасташ гирифта вақте ки ба хонаи арӯс медаромад, якум бор ба сари арӯс меомад, хонаи арӯс меомад, дар дасташ ба ҳамин тариқ хел ки ман қапида истодам хел меқапид ва рӯяшро мепӯшид. дар даври қадим домод талбон мекарданд, мисол домод талбон карда баъд рӯи домота медиданд. домотам кӯшиш мекард ки рӯи домота пешакӣ набинад. румолчае ки духтар ба вай медӯхт, ҳамин румолча ки хел рӯша маҳкам мекард, кӯшиш мекард ки рӯша набинад.
хай баъд пеши арӯс мебуромаданд, мисол як пеши домод мебуромаданд, аз тарафи хеш таборони арӯс шир мебуроварданд, дар як коса рӯған кати, баъд домод шира мечашид, баъд ҳақ дошт ки ба ӯ хона дарояд. ин рӯмолчаҳо мисол маънои изҳори меҳру муҳаббатро дорад. ҳамин арӯс кӯшиш мекард ки барои домода чӣ қадр рӯмолчаи базеб дӯзада. аз ҷумла шаҳрмардҳо, домодҳо ҳам рӯмолчаи махсус доштанд ки дар шаби никоҳ, дар рӯзи арӯсбиёрон ҳамроҳи худ мегирифтанд, сари даст мегирифтанд ва бо он масалан рӯяшонро, даҳону бинашонро пинҳон мекарданд. ва албатта ин як одоб буд, ин як эстетика буд, шояд ҳам заминҳои эътиқодӣ дошт ва ҳам барои масалан ба ҷо овардани одобу русуми мардум истифода мешудааст. дастрӯймолчаҳое ки барои аз тарафи арӯс духта мешуд ва барои домод ҳадя карда мешуд, дар рӯи онҳо вақте ки гулҳои мисол қушқорак ё ин ки рамзи туморча, секунҷа ё ин ки агар рамзи дарахт гулдӯзӣ мешуд, онҳо бар худашон як хусусияти хосе доштанд ё ин ки рамзи хосе доштанд. мисол мегирем туморчан, секунҷаҳое ки гулдӯзӣ мешуд рамзи туморчаро доштанд ва ҳифозат аз қувваи бадӣ ё ин ки чашм нарасидан. рамзи дарахтам бошад, ин хушбахтӣ ё ин ки дарахти бахт гулдӯзӣ мешуданд. ва бештар мегирем агар дастрӯймолчаҳое ки барои арӯсу домод гулдӯзӣ мешуданд, вақте ки домод ба хонаи арӯс мебиёяд барои арӯса гирифтан, барои ба сари арӯс мебиёяд ва аз ҷониби арӯс сару либос, мисол мегирем ҷома, ҷелак ё ин ки сала агар тӯҳфа мешавад, дар баробари ҳамун як дастрӯймолчаи гулдӯзие ки арӯс бодастони моҳири худаш гулдӯзӣ кардааст, ба домод ҳадя мекард ва домод бошад ҳамун дастрӯймолро дар дасташ гирифта ва бо ҳамин ишора мисол як қисмати рӯи худашро мепӯшонид. насли бузургсоли мо то имрӯз бар он бовар аст ки чунин рӯймолчаҳо нишонаи олии изҳори меҳру муҳаббати ҷавондухтару ҷавонписар буд, ки дар сурати қабули рӯймолча аз ҷониби писар ва хонадории онҳо рӯмолча то охири умр дар дасти он ду дилдода мемонд. аз нигоҳи насли бузургсоли ҷомеа ин рӯймолчаҳо василаи баёни ишқи поку муҳаббати самимӣ буд ки шояд зиёди имрӯзиён онро дарк намекунанд. себи дари хонамона даст кар ёрум, рӯймолчаи гулдӯзӣ ҳавас кар ёрум, рӯймолчаи гулдӯзӣ духтум ёр мае, омадани хонамона бас кар ёрум. ансамбли фолклории бибиҳои ноҳияи шаҳри нав дар гурӯҳи худ ҳунармандону ҳунардӯстонро дорад ва онҳо шеъру суруду таронаҳои мардумиро зиндаву эҳьё карда барои мардум пешниҳод менамоянд. аз омода кардану истифодаи рӯймолчаҳо дар аёми ҷавонии хеш чунин гуфтанд: солҳое ки мо арӯс будем, ман ҳамин хел арӯс шуда будем, ҳамин хел рӯмолчаҳо медухтем. чандта куртае ки медухтем, дар ҳамун 20 курта медухтеми, 20 рӯймолча бояд дар ҳамин гирд ба гирд тор мекашидану баъд ҳамин рӯймолчаҳо меовехтанд. ҳамин рӯймолчаҳо мо худамон духта кашол мекардем. баъд пагоҳӣ вақте ки рафиқои домод меомаданд, як то ҳамин рӯймолчаҳо тӯҳфа мекардем ба ҳамун рафиқои домод. ҳамин анъанаҳо пеш буд. ҳозир мутаассифона ҳамаи ҳамин аз байн рафтагӣ, ҳозир ихели рӯймолчаҳо ҳеҷ кас намедӯзад. мана ҳаминои мо меҳнати худамон кати медухтем. мана ҳамун рӯзе ки рӯбинон мекарданд арӯсоя, рӯймолча дошта, мана ҳамин хел дар пешашон мана ҳамин хел салом медоданд. ҳамин рӯймолча кати салом медоданд ки то лабу даҳани онҳо нанамояда, ҳамин хел монда салом медоданд. ҷавонҳо рӯймолчае мегирифтану дар кистаҳошон ин хел таҳ карда бо манами занҷираҳош аз киста бояд баромада меистод. ҳамин хел намоиш дода ки донетон ки ман ин арӯси ман ба ман ҳамин хел рӯймолча духтагӣ гуфта. ман худам дар ҷавониам дар вақти духтариам духтагӣ будам, ҳамин хел рӯймолчаро калон рӯймолча буд, духтагӣ будам, ҳамаш гирдашро бо силсила неву бо яктина духтагӣ будам ки вақт яктина буд ку яктинаҳои майда буд, ҳамин хел яктина қати духта ман тӯҳфа додагиам. ҳамин рӯймолчадӯзӣ ҳамун солҳо бисёр дар анъана буд. вақте ки ҷавон ба сафи
قوه‌های مسلح به خدمت حربی میرفت. البته باید نقضیده وی دوست داشته وی به وی همین خیلی روی مولچه تحفه میکرد، چون که وی رو گرفته رود. وقتی که از سطح ارمیه برگشت، اگر دوست دارد سخت دوست داشته باشد هوای در دستش با پیش همون نقضیدهش رود. این اکو علامتی دوست داشتن همون جوانه و نشون میداد. باز در توی معرکه های استفاده میبردن. همین خیلی رسما بود که همین روی مولچه 30 تا 40 دانه دخته در ناله انداخته پیش همین جوره های داماد میوردن. بعد جوره های داماد همین موفقی هوای 1 سومونی 2 سومونی تا 3 سومونه در لالی میپرسن، یک تا همین روی مولچه های میگرفتن. این همین خیلی در توی پیش همین خیلی بود. حوزی با تصادف زمان این عنعنه ها ابا این رفتگی یا بسیار وقت در معرکه های هم تقسیم میکردن، در معرکه ها میدختن. با جای من همین وقتی موی سرگیرون میکردن، کودک موی سرگیرون میکردن، گهواره بندان میکردن، همین خیلی رومولچه های تقسیم میکردن. در مورد دوختن و بافتن روی مولچه ها شعر و سرود و نقل و گفتارها میان مردم خیلی زیاد است. یعنی دختران شعر و سرود در لب با مهر و محبت روی مولچه می دوختند و گلدوزی می کردند. البته شعر و سرود وابسته بود به دوختن و بافتن. من دختری گلدوزمه روی مال بیار می دوزمه. من دختری گلدوزمه روی مال بیار می دوزمه. بی دختری گلدوزه روی مال بیار می دوزه. بی دختری گلدوزه روی مال بیار می دوزه. رشتم اگر کنده شود با تاری موم دوزمه. رشتم اگر کنده شود با تاری موم دوزمه. بی دختری گلدوزه روی مال بیار می دوزه. بی دختری گلدوزه روی مال بیار می دوزه. هایم شب چی شبای علاوی لنگ می سوزمه. های به شهبه چره روی مالی نام دوزمه. های سوزن شکند با خار و خسم دوزمه. های ریشتم کی کند با تاری موم دوزمه. های ریشتم کی کند با تاری موم دوزمه. بی دختری گلدوزه روی مال بیار می دوزه. بی دختری گلدوزه روی مال بیار می دوزه. آشینم به بلند دیهات تو را یاد کنم. آی آیم به گذر گاهی تو فریاد کنم. آی فریاد کنم کسی جوابم ندهد. آی عمرم به تمنای تو برباد کنم. آی عمرم به تمنای تو برباد کنم. بی دختری گلدوزه روی مال بیار می دوزه. بی دختری گلدوزه روی مال بیار می دوزه. رشتم اگر کنده شود با تاری موم دوزمه. رشتم اگر کنده شود با تاری موم دوزمه. با تاری موم دوزمه. با تاری موم دوزمه. در گذشته هر یک نفر با این روی مولچه قصه مهرآلوده داشت و یا عکس حال. البته آماده کننده این روی مولچه ها جوان دختران بودند. به اندیشه مردم شناسان استفاده این روی مولچه ها بیشتر به مردمی جنوبی تاجیکستان راست می آمد. پروسس دوختن روی مولچه
وقتی نسبتا طولانی در بر میگیرد. رومولچه‌ای که عشقی هستند، رومولچه‌ای که رمزی هستند، البته باید که تردوسی داشته باشند. حداقل باید در یک گوشه اون یگان گلی زیبای بهاری گلدوزی کرده شده باشد که اون رمزی مهر است. یعنی هم تو یک لطه عادینه، یعنی وقتی رومولچه میگیم او به خاطر هم در دست نگاه داشتن و هم در پیش بغل گذاشتن، یعنی من رومولچه بود که یعنی جوان از او غرور داشت، خرسند میشد که عشق ما رو پذیرفت. رومولچه رو برای معرکه‌های توی بسیارتر دختران می‌بافتند. از دور قدیم این رسم در تاجیکو بوده است، چون که دخترها در برابر اون که در وقت شوهرکنی، پیش از شوهرکنی چادر می‌دوختند، آماده می‌نمودند، بعد دختر مثل پرده گلدوزی میکردند. در برابر اون دختر البته یک تا رومولچه گلدوزی خیلی زیبا میدوخت که این برای شه داده میشد. این رومولچه برای شه داده میشد. این چنین به جهاز عروس دست رومال ها داخل میشوند. آنها از 3 تا 6 دست رومال ها را میبردند به خانه خیش و در پرده تریزه خانه خود برای آرایشات استفاده می نمودند و باز هنگام تحفه نمودن دسترومال ها به داماد آنها از دکان های مخصوص گلدوزی استفاده می بردند و با بخمل سرخ یا که سیاه گیم آنها را با کندالدوزی یا که گلدوزی مخصوص می کردند. در میانه‌های سالهای 80 چنین رویمولچه که از جانب محبوب به جوان پسر تقدیم کرده میشد، پسر رویمولچه را در جیب لباس بالای خیش آویزان میکرد، مثل که جوانان امروز دستمالچه‌های معاصر را پیش لباس میگذارند. دیرتر سالهای 80 عصر 20 داماد رومولچه رو سکونجه کرده در کیسه‌اش میداخت. در کیسه‌اش خیلی که حاضر نی سالفت که میدوزند یا رومولچه حاضر زمان میدوزند دامادو، اما رومولچه گلدوزی به همین طریق در کیسه‌اش در کاستومش میدو. این در دور قدیم خیلی بود که رویش میپوشید و میدر اومد. این از دور قدیم اومده گه. در مورد اون رمزی که گفتیم داماد پیش کیسه کاستوم میگذاشت که پیشتر لاکی داشت، در پرای لاکی خودمون رو میبست. در این باره هم 2-3 جمله گفتن ممکن است که مثلا اگر امروز در شکل اروپایی جوانان پس از نامزد شدن حتما با دست خود انگشترین داشته باشند که اون رمز الکی بند بودن جوان است. وقتی که انگشترین در دست به کوچه میبرد همه میدونن که الکی نامزد دارد یا حداقل در خانه زن دارد. پیشتر همین رومولچه هم یک نوع رمزی بود که خانه‌دار بودن جوانی که پایبند بودن جوان رو انعکاس میکرد. یعنی محض جوانان لاکی میبستند، به صحرا میبرآمدند، رومولچه حتما پرای میان بود، میدونستند که او از عروسی به خود گرفته است یا پیش کاستوم بعد از خانه‌دار شدن میگذاشت بهتر. ولی متأسفانه این چیزها که از بین رفتن، جوان‌ها رو نمیدونم عامل‌های زمانوی واسطه اشغال کرده گرفته ایستادن. این متاع چارکنجه نفیس و خیلی زیبا و البته که وصل کننده محبت ها در زمان گذشته برای مردم ما مفهومی خیلی بالا داشت. از این سبب دختران کوشش میکردند که آن را میان جهاز عروسی خیش زیر صندوق خود همچون نشانه از محبت بیزوالشان نگاه دارند. بعدتر رومولچه در فرهنگ مردم تاجیک در جشن عروسی هم موقع پیدا کرد. در جشن عروسی هم عیناً همون رمزی محبت بود. وقتی که جوان نخستین بار به خانه دختر خواستگار میفرستاد، حتما خواستگاری اگر مثبت انجام می‌یافت، وقتی که راضی میشدن طرف دختردار، در نوبت خود دختر حتما تا روزی توی برای جوانانی که اگر دختر عاشق نباشد، این رمز اون رو داشت که دختر بغیر از همین دامادی که برای اون نامزد کردن پیش از این یگون کسی دیگر را دوست نمی‌داشت و همین خاطر با یک مهر و محبت حتما برای داماد رومولچه مخصوص میداد. رومولچه مثل استفاده نمی‌بردن. این رومولچه هم خیلی دست می‌گرفتن، در تگ صندوق می‌موندن، خیلی که در جنوب تاجیکستان دخترها با چای خلطه میکنن گلدوزی و در استفادهش نمیبرن، در تگ صندوق میمونن و اولاد به اولاد میدن. همین رومولچه هم کوشش میکردن که خیلی که همین تیلو هم مثل میسپرن، مادر به دختر میتید یا بیبی به مادر و نبیرهش میتید. همین رومولچه گلدوزی قریب که هم خیلی معنا رو داشت در دور قدیم. اون وقت اکن تیلو نیو همین رومولچه اولاد به اولاد میدادن و به همین رومولچه باز توی دامادیش هم میگذروندن، توی عروسی هم میگذروندن به همین رومولچه. یعنی که
албатта духтар дар баробари ҳамун чодари дар девор медухтанд як румолчаи гулдузия бояд духта дар дуни сандуқ мемонд. баъдан бо гузашти вақт ҳангоми маъракаи хонадоршавӣ шумораи духти рӯймолчаро хонаводаи арӯс зиёд мекард ва онро яктогӣ барои ҷониби домод тӯҳфа мекард. рӯймолча рамзи ҳунарро дар фарҳанги мардуми тоҷик гирифт, махсусан барои арӯсон. Яъне ҳар арӯсе ки номзад мешуд кӯшиш мекард ки торди туяш бо навбат рӯймолча духтан гирад. Яъне дар қатори дигар ҷиҳозе ки барои арӯс омода мекарданд, дар дохили сандуқи арӯс ҳатман аз 20 то 50 рӯймолчаи махсус дастдӯзи духтар дар дохили он гузошта мешуд. Он рамзи ҳунармандии духтар буд. Яъне вақте духтарро ба хонаи домод мебурданд, дар онҷо як маъракаи муҳиме, яъне тори арӯс мегуфтанд ки тамоми ҷиҳози арӯс дар онҷо овезон мешуд, дар қатори он рӯймолча дар як гӯша тал зада меистод ва ҳамин тариқ ҳар касе ки ба дидорбини арӯс меомад, ҳатман арӯс аз он рӯймолчаи дасти худ, яъне ки худи ӯ духтааст ва он нафарони ё гулдухтарони зебое ки ба дидбини ӯ омаданд, ҳатман барои онҳо яктоги тӯҳфа мекард, тақдим мекард. Ин аллакай рамзи ҳунарӣ буд. дертар анами охири асри 20 анами як 40 сол 50 сол пеш арӯс бисёртар медухт, хеле рӯймолча зиёдтар медухт ва ин рӯймолча кӯшиш мекарданд ки ба хеш табор ба тағоиш тӯҳфа кунад, ба ҷӯрои домод тӯҳфа мекарданд, зиёдтар медухтанд. барои ҳаминам мисол хеле шумораи ин гуна рӯймолчаҳо хеле кам аст, чунки ина ҳисоб карда кам медухтанд, он қатар бисёр намедухтанд ва кӯшиш мекарданд ки авлод ба авлод диҳанд анами хел рӯймолча. бояд бигӯем ки дар баъзе аз минтақаҳо ба ғайр аз оне ки ба дугонаҳо ё ки ба дигар духтароне ки аз ҷониби домод ба дидорбини арӯс меомаданд, ба рафиқони домод низ рӯймолча духта мешуд. имрӯз албатта гузаштааст то як нав ҳамин ҷараён, аммо мутаассифона рӯймолчае ки аз бозор харидорӣ мешавад, бо намедонам 1 сомон аст 5 сомон аст харидорӣ мешавад, ҳатман дар табақе ки ба назди домод ва рафиқони ӯ гузошта мешавад, ба назди онҳо медаронад ва ҳар нафар аз он мегирад, дар навбати худ ба он шахсе ки лаълиро назди домод меорад ҳатман пул мепартем. ҳатман онҷо ҳам рӯймолча ҳаст, дар қатори он рӯймолча тухмо дигар шириниҳо ҳаст. вале он рӯймолчаи қадиме ки худи арӯс медухт, аллакай ҳамчун рамз фикр мекунам то ҷои мавқеи худро аз даст додааст. имрӯзҳо низ аён духтану бофтани чунин рӯймолчаҳо миёни мардуми ҷануби кишвар ба назар мерасад, вале ҳамчун ҷузъе аз ҷиҳози арӯс. зимни экспедитсияи мардумшиносӣ ба шаҳру ноҳияҳои гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон мо то имрӯз мушоҳида мекунем ки дар баъзе минтақаҳо то имрӯз духтани рӯймолча ҳамчун рамз каму беш ҳифз шудааст. Масалан дар ноҳияи Файзобод, дар минтақаҳои кӯҳии ноҳияи Файзобод албатта имрӯз ҳам баъзе бонувон, баъзе гулдухтаракон ба ҳамон усули турдӯзии зебо рӯймолча омода мекунанд. албатта аз он матоъҳои зиёдие ки барои куртаи арӯс медӯзанд ё ки дигар чизҳо рӯймолчаҳо чанд адад медӯзанд. аммо мутаассифона он силсилаҳое ки гирди он духта мешуд ки он рамзи ҷилоддор ки домод бо як ғурури виқор пеши масалан ҷеби кастуми худ мегузошту, пас аз фотиҳа шуданаш, пас аз хостгорӣ шуданаш ки ӯро пеши кисаи пеш мегузошт, мебаромад ва рафиқонаш аллакай рӯмборакбодӣ мекарданд ки он рамз буд. اونجوری نیست، اما فکر میکنم که به هر صورت تا امروز در بعضی از ناحیه‌ها، مثلا در ناحیه دیوشتیش تا امروز ما خوردیم که همون رومولچا رو تا امروز میدوزن، اما وسیع نیست، به شکل وسیع نیست. میدوزن و در تک صندوق میمونن و لیکن داماد به خاطر توفا نمیکنن، نمیدونم، لیکن امی دختن امی رومولچا تا حاضر وجود دارد در مثال ناحیه درواز، قراتگین، انا آبی گرم، انا فیض‌آباد، انا این ناحیه‌ها هستن امی چیزا، البته امی، لیکن داماد باز اما داماد رسم و رسوم میکند که امی رومولچا کتی ممکن هست امی توفا کنی، برای که داماد رویش تا حال هم خیلی کوشش میکند که محکم کرده در رویش. امروز نمونه و نسخه های چنین رویمولچه ها را می توان در آثارخانه ها واخورد. نمونه زیادی این رویمولچه ها را خصوصا در آثارخانه مردم شناسی به نام احمد دانش می توان دید و از تاریخ و اساطیر و حکایه های وابسته به آن را از کارمندان این آثارخانه می توان پرسان شد. باید گفت که نقش آثارخانه ها برای آگاهی داشتن از تاریخ و تمدن مادی و معنوی گذشته خیلی بارز است. اگرچه امروز از استفاده چنین رویمولچه ها میان جوانان خط و خبری نیست، ولی آنها هنوزم نقش و مقام خویش را میان نسل بزرگسال جامعه گم نکردند.
албатта ҷаҳони муосир ва таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ рӯймолчаҳои тарҳу навро рӯи кор овардааст, вале асолату фасоҳат ва нафосату хусусияти чунин рӯймолчаҳо барои мардуми бузургсоли мо шаҳодати муҳаббату ишқи бебаҳост.